Indian Airforce khang thusim dinga amasapen hinalai apa chuleh acha galkap lenna tol'a formation khana lengkhom masapen chu tuthah chun anaum hi Hitobang tusoh apa le acha pasal chela anaum jinghan Hinla Air Commodore Sanjay le Achanun Flying Officer Ananya amani pacha hi Indian Airforce khang thusim dinga amasapen ay hinalai lhon hi hichi tusoh hi achisa ni sim somthum lapur Nikhwa Karnataka State Bider Il Besakon British Kutsu Hak 132 Advanced Jet Trainer Mangsa A Formation Khana Analyang Dokhom Lanahi Hinla Haptawar Zawa Hichi Alimlhon Chu Social Media La Ahong Githana Kon Het Doa Umbe Mahitin Akimat Pi Officer Khat Chun Lai Sim Nia Chun Anapong Do Inahi Ga Het Khat Chu Chi Sakum Sang Nila Som Lukup Kuma Indian Airforce Hanumay Lenna Tor Fighter Pilot Masapen alut thiapat Ananya hinni khatle amazong fighter pilot hiteding tupna ananay chu ahi hichu komsang ni somnil khana chu alung tup lol hin lakhana Indian Air Force pilot na dinga commission anahi ahin apa sarma hi achisa sangkha jako somgi leko kuma analu na India le lenna galkap lin tampi huwa experience na isa anahitai hinla tu chanhin Indian gamsunga numai ho lenna tol thei sipai pang thei dinga phalna umjing wangin galpi muna galkap warship teng le combat position howang tu chana amu dinga hi no go zones ti chu apan diu phal hinai lo chu ahi